Господине Зимбери, премиерот од последниот нивни голем партиски собир најави зголемување на платите на полицијата, нивно изедначување со платите на цариниците. Во меѓувреме се донесе нов закон со кој што се легализираше употребата на гумените куршуми. Полицијата се опреми со нови возила со водени топови. Дел од луѓето кои што ја анализираат политичката сцена се сомневаат дека Груевски ги корумпира полицајците за утре ако му затребаат да му се стават на располагање. И вие така гледате на ова? Publikisht ose medialisht Jan Kullovska dhe kryeministri do thotë shfrytëzojnë politikisht se është rrit rroga e policëve, sikur që paralajmëru për 5%. Realisht ajo është vetëm një gënjeshtër se dikun rreth 1000 denar është ngritja e rrogës. Fatkeqësisht çdo kujt ka 10 ditë brenda muajit që ka mëditje jashtë orarit punës ja hek. Që thotë e ka rrit 1000 denar, këndej ja gati 100 euro ja pakson secilit polic marrjen e rrogës. Këto janë manipulime të cilët tenton t'i mbulon në këtë rast edhe fatkeqësisht tenton ta shfrytëzon komplet policinë. Duke fillu pit e tigrat e erdhert e polici më i thjesht, duke i përgatit për ta mbrojtur vetveten, çka unë besoj që edhe pak një situatë pak më ndryshe si të vjen, do të jetë i bindur edhe çdo polic, edhe çdo njeri i sinqert në këtë shtet, se gabon nëse del në anën e Nikola Gruevskit konkretisht, edhe gënjeshtrat e tij se po planifikohet një konflikt ndëretnik në Maqedoni nga ana e opozitës, se është vetëm një gënjeshtër për ta mbulu përgatitjen e vet ai. Ai është ai i cili po tenton ta nxit një konflikt të tillë me qëllim që ta del nga kjo situatë ku ndodhet, edhe nuk e ka turp hiç as smërzitet për këtë punë që ta bën, po unë nga kjo foltore duke i parë rrethonat edhe duke njohur popullin tim si liri dashës, jam i bindur se publikimi i bombave edhe kjo situatë vazhdimisht shqiptarët po i vetëdijson shumë më shumë se që kanë qenë vetëdijsuar më herët, edhe po i bashkon bashkë me popullatën maqedone, edhe kjo situatë nuk krijon konflikt ndëretnik, këtë jeni të bindur, edhe unë apeloj të gjithë qytetarët që mos binë prej edhe një provokimi të pavarësisht nga cila anë vjen, sepse shumë lehtë është vihet të konflikti, por pastaj pasojat e konfliktit zgjaten me shumë vite, edhe ndoshta do të jenë shumë më katastrofale se që kanë qenë ndërtash, ose sa domin e ka bërë kjo qeveri. Me rëndësi është gjithë njerëzit ta presin qetë këtë situatë, këto situata do të kalojnë, publikimet do të zbulojnë shumë sene, sigurisht se do të vjen një ditë ku do të thirrët gjithë popullata që të ngriten me një protestë e cila do ta ordhëson qeverinë, edhe besoj që në mënyrë shumë dinjitoze gjithë populli maqedon do të argëzon këtë qeveri dhe do të jep mend gjitha qeverive të ardhshme që në këtë mënyrë nuk veprohet më. Nëse kur gjë tjetër nuk ndryshon këtë gjë, unë mendoj që bile një 50% qeveria e ardhshme që do të vjen do të jetë shumë më pozitive se gjithë kjo, duke i pa gjitha këto zhvillimet që kanë ndodhur. Tash edhe nuk besoj që dikush më hin në të njëjtat lojna sikur që kanë hyrë më herët. Вие ја познавате психологијата на полицаец. Предпоставам дека и лично познавате значаен дел од припадниците на полицијата. Старешина на неколку илјади луѓе во 2001 година. Мојата улога беше специфична, затоа имав допир со многу полицајци кои што учествуваа во конфликтот во 2001 година, конкретно во Тетовско, но и во посебните единици и во специјална полиција. Ова е безуспешен обид за подкупување на полицајците. Да, од една страна полицијата има задача и веројатно ќе биде подредена, да речеме, ако се случат некакви настани на улица, да ја брани зградата на владата или другите институции. Не бидете сигурен во тоа. Зошто сте сигурен во тоа? Јас не се согласувам со вас. Јас мислам дека полицајците ќе дојдат од наша страна, кога ќе дојде ред да се влегува во владата. Зборувам на демонстранти, но јас сум убеден дека претходно ова ќе се заврши. Значи, ние имаме власт која што е нелегитимна. Никола Груевски е нелегитимен премиер. Пратениците се нелегитимни пратеници. Ние сите слушнавме како се местени изборите. И тука нема збор. Во нормална држава досега ова собрание самото ќе се распуштеше, претходно ќе изгласаше техничка влада, која што во некој временски рок од 6 месеци до година време ќе подготвеше термен за одржување на нормални и честни избори. Полицајците Груевски
Груевски ја даде изјавата за полицајците откако ја излегов со понудата од €1.000.000 за јавниот обвинител. 50 евра, полицајците би добиле 50 евра месечно. 50 евра се 50 евра, но милион си е милион. Од друга страна, јас ќе кажам дека полицајците повеќе од обичните граѓани го знаат криминалот кој што е направен, бидејќи тие имат познавање на кривичното право и тие слушат. Јас имам огромна поддршка од полицајците. Сега гледам на последните протести се обидуваат да изнесат помлади полицајци кои што не ме знаат, со кои што немам работено, но и тој тешко успева, бидејќи сите оние други старешини, командантот на Тигрите, кој што сегашниот командант на Тигрите, Славчо, беше возач на Хермилин кога го напаѓавме Абедин во една заедничка битка со Абедин во 2001 година, нападот на село Оризаре. Венко, кој што е таму помошник или не знам четврт во хиерархијата, седеше зад мене во Хермилинот, јас бев заменик командант. Петковски, ќе го кажев името, нема потреба, кој што е командант, не бара. Беше јас го напреди во заменик командир на Чета, еден од најдобрите специјалци. Ние сме вака изврзани. Ги знам луѓето, тие никогаш нема да се свртат против собствениот народ. Зборувам ако се појават 50.000 луѓе на улица, зарем 50.000 луѓе или 100.000 луѓе некој треба да даде наредба за употреба на сила, но да се надоврзам на Абедин да не заборавам. Јас како прво, било кога Македонија да биде нападната од било кој, прв ќе станам да ја бранам. Иако сум огорчен и многу револтиран, прв ќе ја бранам. Но овој пат одговорно тврдам дека нема никаква желба кај бранителите за нов конфликт со УЧК или со албанците, бидејќи гледаме дека од нивна страна нема таква желба. Во овој момент повеќе, ја би рекол, стотици припадници на УЧК, ветерани од УЧК и бранители, работат заедно во МВР, работат заедно во армијата, таму заедно јадат, заедно излегуваат, заедно се шегуваат. Факт е дека има и одредена нетрпеливост меѓу некои од нив, но генералната слика, непријателствата се надминати. Ние зборуваме за продолжување на тој процес на помирување, кога можеа Франција и Германија да се помират, или турците кои што 550 години биле наш, како ќе кажем, окупатор. 550 години сме биле под османлиско робство, денес Турција ни е најголем пријател. Јас не гледам причина ние најпосле да не ја закопаме таа војна секира со една дебата која што еве јас и Абедин символично ја започнуваме денес. Ќе одиме сега кратко на реклами, па ќе се вратиме уште малку со разговорот во студиото. Останете со Алсат. Еве назад со емисијата 360 степени, ни остана уште малку време. По реченица 2, каде го гледате излезот од актуелната политичка криза? Несомнено е според она што го зборувавте, констатирате дека државата е во сериозна криза. Во овој момент нема никаква опасност од меѓуетнички конфликт. Единствена опасност е да не ни побегнат криминалците кои што можевме да ги слушнеме. Јас предлагам целата енергија и на албанците и на македонците да се насочи кон криминалците. Затоа ги повикувам албанците да дојдат на протестот во сабота во 12 часот и заедно да го срушиме овој ненароден режим. Кога зборувам режим, мислам на Никола Груевски и бандата околу него, бидејќи тие функционираат како злосторничко здружение, не како влада. Зборувам за вкупно 100 луѓе од ВМРО ДПМН. Јас никогаш не зборувам против целата партија ВМРО ДПМН, во која што има прекрасни луѓе, мои другари, мои пријатели, со кои што се знам уште од 90-та година. Значи, ние зборуваме 100 луѓе кои што прво ја узурпираа ВМРО ДПМН, бидејќи нити еден од нив не е ВМРО-вец, почнувајќи од Никола Груевски, Ставревски, Јанкуловска и така натака, а потоа преку ВМРО ДПМН, злоупотребувајќи ја партијата, ја узурпираа целата држава. Тие крадат стотици милиони, а очекуваат ние да се тепаме помеѓу себе за да ги изнесат милионите. Тимбери. Gjithashtu unë kam një apel deri te qytetarët e Republikës Maqedonisë, pavarësisht nga cilit etnitet i takojnë, që të jenë shumë të kujdesshëm në momentet kur kjo qeveri është në atë kulmin e një krize të thellë politike, sepse gjithherë fundi është i rrezikshëm, gjithherë në këto pushtete përfundojnë shumë rrezik. Jam i vetëdijshëm se në këto momentet e fundit ВМРО DPMN flas jo për gjithë VMRO-n, se ka shumë, ashtu që tha, ka njerëz të respektuar aty, që kanë dinjitet, po për një strukturë e caktuar e cila kanë kohët e fundit kanë mi përdor gjitha me mënyrat duke filluar pe arrestimeve, montimeve, rastet ndryshme, me qëllim që ta tërheqin vëmendjen e qytetarëve, po këtu nuk guxojmë si popull të binë prej e këtine manipulimeve, përkundrazi duhet ta ruajnë qetësinë, duhet
të jenë të vetëdijshëm se çka po ndodh, edhe duhet të jemi të vetëdijshëm se në çfarë rrugë jemi duke shku. Sa më shumë ta ruajmë qetësinë, mos të vim ta kalojmë këtë fazë ashtu në mënyrë më paqësore, të mundshme më të mobilizuar mes njëri tjetrit, që mos vinë të edhe një konflikt, i cili konflikt pastaj do të na sjellë edhe të lashe shumë më të rënda, do të na kthejë shumë vite më mbrapa, do të ketë shumë dhimbje, do të jetë pikpyetje edhe ekzistimi i shtetit, sepse deshtëm apo s'deshtëm na ka kriju Zoti që këtu në këtë shtet të jetojmë bashkarisht, po të jetojmë njëri duke mbështet tjetrin, duke respektuar njëri tjetrin, edhe duke ju ofruar ardhmëri secili njëri tjetrit. Se ardhmëria është e përbashkët. Çdo vjedhje këtu, vjedhet të gjithë, se gjithë paguajmë taksa. Çdo kriminalizim, çdo pengesë, çdo vonesë e këtij shteti është dëm për gjithë popullatën. Për atë arsye dhe e kam apelin kështu të përgjithshëm për gjithë popullatën. Kjo fazë unë besoj që duke shku edhe më tutje me publikimin e materialeve, do dalin shumë sene publike qartë që edhe në pjesën shqiptare, edhe në pjesën maqedone, vetë popullata do të jetë pak më e freskët për të ditë kanë me zgjedhën të ardhmen, ku i mi shku mbrapa, për kanë duhet të votohet, edhe kështu që këtë kjo situatë të prodhon diçka pozitive në të ardhmen, edhe besoj që pas këtë gjithë kësaj, sigurisht që do të jetë diçka më mirë. Ви благодарам много, što бевте гости вечера во 360 степени. Наред е саботажата на Сречко Поповски.